kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi me and you we must wear lengubo lezi ezimhlophe negqoko zethu, and thereafter mise sengokuhlanganisa ke nalabantu ozosebenza nabo. Labantu bahlala olwandle, labantu i-meeting yabo iba ngo-12 ebusuku, and there is nothing scary there. There is nothing scary. Uyabafica nabanye abantu laphana ukuthi wena uyayalaza udaba lakho, asingeni emanzini siya kodwa olwandle, sifike laphana ke senzeke lento esizoyenza ke nawe ke. Ngicabanga ukuthi lento lena ke uzokwazi manje ube ne-inside info nabantu akade befika la bezongihacka bethi bafuna ukungena kwi-secret society, athi imali unayo, athi imali akanayo, simtshela ukuthi no, lento le ukuthi, but ubone ukuthi lo muntu kuba ubeyifuna lento ngabe 100,000 unawo. If ukuthi ubeyifuna lento ngabe le ngubo amaSulumane ufike seyiphethe, ukuba lento beyifuna lento ngabe le sheet lelimhlophe ne-sheet elimnyama ngabe ufike ngoba lezi zinto lezi ziyimfihlo, but i-basic yakhona you must know ukuthi uma uzongeniswa ku-secret society sifuna le sheet leli, sifuna le sheet leli. The reason why sisenza lama sheet ngesikhathi usubiza le spirit lezi, cover yourself with nge-sheet elimnyama, cover yourself nge-sheet elimhlophe. Ungazikhavi ngeshidi elimhlophe umusu yokhava ngeshidi elimnyama, kuze ukuthi anything that is dark in you it must be covered into emhlophe. Ungasebenzisa omunye umbala, just use lama shidi lawa, and lama shidi lawa awulali ngawo. Lama shidi awulali ngawo. Lama shidi ulala ngawo umulele wedwa, ngoba lento le uzothi uma ulele angakwazi ukuthi ayithwebule lo muntu iphuma ingene kuyena. Ngalo ndlela ke le mashidi ka awulali ngawo. Baba Dotela, uzobuza umuntu uma ngilala ngala mashidi ngiyawendlala noma ngenza njani? The answer is no. Uwembatha ngaphezulu. Ufika undlala ingobo zakho kahle, umbathe into embathayo, umusu ubeka ishidi elimnyama, ubeka ishidi elimhlophe. Umbuzo ukuthi Baba Dotela, le altar le ka Ajagoraja, njengoba mina ngihlala eIreland, indawo engihlala kuyona siyayisherisha, ngizokwenza kanjani? Enza njena, i-altar ka Ajagoraja ivuswa ngoLwesithathu, oLwesine, oLwesihlanu, iSaturday. iSunday olunye usuku lolo, enye i-secret society leyo efuna ukuworshipa mekuyiSunday kuphela. Umkhathi nawo futhi nakhona lo, ngoba la kukhulunywa ngomunye uNkulunkulu loyana, uNkulunkulu esithi uMra. Leyo uworshipa wona mekuyiSunday kuphela. Ngalo ndlela sikwazi ukuthi sivuse ispirit sohlanza nesinye ispirit. Wena uqala nje Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday uyaye ithembele lakhona uyalivusa, uqeda ukukhuluma lapho musu uyalihlephiza futhi uqoqa amakhandlela akho, uwathatha amakhandlela uwabeke. Into ezokwenzeka lana, what to expect? uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo uvusa le spirit. Le spirit uma sesiresponda sona, siresponda ngo-2 ekseni. Sifika ngo-2 ekseni ungathi indlu iyabhidlika, and then ungayivusi into ongayidingi. If ifika lento kuwena izokubuza ukuthi what do you want? Ungasho ukuthi ufuna imali, ithi I want to be a millionaire. Simple as that. Command the highest. Ukuthi kanjani ispirit sizobona. Sona singene lapha. Mina the time ngithatha uAjagoraja, I had no flats, I had no houses, I had a house. I had no business, I had a business. But my business was very, very weak. Ubaba Dotela, wena uyithatha phi lento? Umuntu onginikezela mina uAjagoraja bamazi abantu. Wasiwa kakhulu, ube nebandla lana, uPastor Jeremiah. Pastor Jeremiah, the man of God. Uyena ke wanginika ke zonke ke imfihlo ngoAjagoraja. And now usebuyile ekhaya useseGhana.